جناوندان و چیانا رادیو دنگه گلدن باشکودارین هجه ایرو 24 کانون 2024 سیشم بروکسل ساعت 12 لامده 14 امن و چیانا و روژه پیشکش بکنه پیشی چند سر نوچه پاریز رانج بودی تناره برا پل سرلیدان کرن در توپاران جیران لعین ایسای قطبویه یکیتیا روزنامه گرن آلمان جبو قتل کنن روزنامه بانان بانک ترکیه کرد شاردار دهمین پاریسه بود پاریس خاکا کردانه پیچه که جیجنان نویله پیروز کرد دوباره دمشق در نجم دست به برفریان و چین خودی که پاریزران جو بودی تناره برا پوس هرلیدان کرن جو پاریزران بروی اوکیا 3 ساله ابراهیم بیلمز جنگیز یوریکلی امران امکچول سوزان آکیبا جو بودی تناره برا پوس هرلیدان کر پاریزران سر سردوزگری کمریا بورسایی و مدیریت گرتیکا امرالیشتان هر واجب بودی تنا گرتیندن ال امرالی عمر hayri konar hamile Yıldırım و Veysel Aktaji hemen serledan hatekre Parlamenteriden Parti Ömer Öcalan diyar kerkudu hevditna 23 jotme hedere bera poj bu Suriye jere gutiye Kurt ne Kurden 7 sal berene Kurt de hata daviye mafyen xwe biparêzin Brez Öcalan demek dirêj li Rojava ma li Sûriyê ma 1907 nehada ji vir derbasa Kobanê bû ev nêzî 5 salin gelek tecrübe wî ji bo Rojava ji bo Sûriyê hene ji bo Rojava ev tişta jî got bira raya giştî gelên me yê Rojava bira wî tiştî zanibin gotin Kurdên Rojava ne Kurdên 7 sal berî ve ne ev na jî gelek îmkan û defretê wan hene bi çek jî hatine xemilandin e mafê xwe biparêzin e tekoşîna xwe pêşxin mafê Kurdan heye به هر کسی را بپیون دان و استاندنه بکن دیپلوماسیا خواه بمشین دوی واریدا جبو روژا و جبو سوری اف تشتا گوتن هفدیتن اما 23 جوتمه چه بو و دمه گو مثلا رژیم اساد سرکار بو گو اساد دما دوی پیواشو دا سرکوه ev vegere beri 2011 ev tespit û analizê xwe jî kiribûn li ana devsa Esad hêzek de hatiye rejimek de ava kiriye li hemberî gefên li Rojava te kirin em ê bisekinin tekoşîna xwe jî em ê bimeşin êdî kur li cîhanê te naskirin lazim e Kurd ve naskirina jî xweşik bikar bînin خلک ورگی هاشیت رستم جودی مخمور جبستی ترمه 2023 وج بازادی ربرا پود نوبت دیدنه چالاکیا 523 روز لپای خواهشتن به کما 330 دوام دیگه لسازی جوانان اوارگی ها پشتی مراسم دورگرتنه کمانو دست به چالاکی کر لسر راوی کما 322 هفشاردار فاطمه بیلن آخوی اف 44 مهن تجیتک لسر ریبرتیا مه هیا رخمه کو هفدیتن پیره هات کرن جی جاردین جزای دیسپلین سر ریبرتیا مه برین اما گله کرد دناف ده اف نیزیکاتین لسر ریبرتیا مه ام شرمزار دکین کل جهان دقایمه دروشلات ناوین دقایمه ام دزانین و همو جهان جی دزانه چاره ساریا و داوی لعانینا اف شره آزادی ریبرتیا مره وشگری ریبرتیا خواه بگیرین و همو گرتین حبس زندانان جبو آزادی فیزیکی وان همه تکوشین خواه هین بردوان بکن هین خورد بکن و ان بیجین بجی سراک اپو بجی سراک اپو بجی سراک اپو به سراک جیان نابه به سراک جیان نابه نوین در آگهاندون و چپمنی یا HPG به داخویانه که شهادت تا دو گریلا را آگهاند. HPG لسر شهادت هر دو گریلای شهید او آگاهیدان. حوالین مهوگر آمد و رونی جوان رو 22 تباخ 2024 دیرش دشمن دل هرم آمتینا شهید بون. به برخودان آخوجی خود دیرو کاتا کشینامه یا آزادی دگرتن و بون مینا که هری بجارتا ین میلیتانی آپویی. لدیجی ایلیشین خرکرنه ین دجمن خاکرین مرتال و حتی هناسای اخوای داوی جبو آزادیا گلی مشهر کرن.
دسری ده مالبات وانین هیجا امجه توایا ولد پاریزین کردستان رسرساقی دخوازن. سوز دادن که به بیرانین آوان تکوشین اخوه بدومینن. ناسنامه شهیدان اوهانه. ساواش بیلگی به ناسناو هوگر آمد. ناو دایک مایله ناو باب فهری. لآمد اجدایک بویه 22 تباخا 2024 لمتینای شهید بو. دیاکو مومینی به ناسناو رونی جوان رو. ناو دایک فاطمه ناو باو محمد لجوان روش دایک بویه 22 تباخا 2024 لمتینا شهید بو. ناون در آگاندن و چپمنی یا هپگه شهید و گرامت اوها دناسین. اول نافچه آمد لجه که به سرلدان خود ناس کرن جدایک دبه. جبر والد پاریزیا مالباته تفگر آزادی کردستان دزاروکاتی خود ناسته که لدیج ایرشین خرکرنه ین دولت ترک بدنگ نامینه و بشتارین آوا خبات انجوان دبه. آستاوه تکوشین اخواه مزنتر دکه و 2013 آنده بر خود داناوا رفین گریلا. پشتی پراتیکا ساله که یالچی این کردستان بر خدا چپرین شر این نتیجی دایشه. لهمبری دایشه سرکفتنین مزن بدستخه ریل بر گلکوم کجیان دگره. دما ارکا خویا لور تمام دکه جارا کدن لچی این کردستان ودگره. لحرم متینا به همو وظیفه خوره رابو و پیشنگی جه گریلاتیا دما نوره کر. لسر خطا فدایتی حتی داوی شر کر و داربه این گران لارتشا ترکا داگر کرخستن. هپگی تکلداری شهید رودی جوان روشی او آگاهی دان. کردکی جواکا یارسان آروجلات کردستان یه شهید رودی. دناو مالبات که ولاد پاریزا به چند و نرخ نتوایی ره دلسوز جدایک دبه. به تربیه یا چاندا باوریا یارسان مزنده به. فلسفه یا ریبر پو تکوشینا گریلای آزادی کردستان بالاوی دکشینه. باوردکه که آزادی راستقینا لکردستان به فلسفه یا ریبر آپو پیکانه. بری خود دنا وارفین گریلا دیده مکرت فیریشیانا چیاده به. به بشتری خواه جوهری و درستی بالا توایی هفرین خودکشینه. تمی دخواز هر قادن شر. ده برخودانا لحرم متین آده برول خواه پیشنگی راده به. حتی شهادت خوشی ده به خودی مشک بیناور شورش آزادی. جبو بیران شهیدین کمکوژی پاریسی مراسم حتی درخواست مراسم ناویندا چاندا کرد احمد کایا به بشاری کردستانی دوستان کردان حتی پیکانین هفسرو که JDKF خانه اکتوان و شاهین پولاد مراسم داخلین و گوتن ام دوباره بانک دولت فرانسه دیکن و ایریشه پلان کره رونه بکن کو کسی نپای ایریشه اشکره بکن و دارزینن شاریدار دهمین پاریس الکساندر کوربران آخوی گود پاریس خاکا کردانه و افدر و هر تب به خاکا کردان مخابن افدر بوجیه کو کمکوژی لحاتین کرن اف شرما فرانسایه لبلا ورزانین کو ام پاراستا مافی کردان بدومینن ام دخوازن دوزگریا ترور یا پاریس درباره کمکوژی ده بیکوه دوره ده لسرناوی پارتیا کسکان امیناتا نیاکت و لسرناوی پارتیا سوسیالیست جمویر گاریگوس آخوی گوتم دوی دوزگریا پاریس دوسیین کمکوژیان وکه و لیپرسیله کرتر بکه هر دو سیاست مدارن فرانسی بانک لیکتیا اوروپای و تیبتی بانک لدسلاتاری فرانسی کرکو PKK جلیستی تروری درخینه. لوارگیا شهید رستم جودی مخمور جبو اوینگوی میر پرور و عبدالرحمن کزل مراسما بیرانی بیکات. تکوشین رو خواهیم پتر ماستر بکنیم، این پتر خورد بکنیم، این پتر خواه زونا بکنیم، خواه دیگهشتی بکنیم، خواه شرده حز بکنیم. نه یکش ام شرده حز نکنیم، ام دخوازم دجمنه. ام لنگر هم دخوازم دجمنه. دوی قربانه و خرد بوده و بخونه نشتن خوازی. نوی شرحانه و بشرحانه ناوین در آگاهاندن قصیده ناسنامه 16 شهروان این برخوردان لهم بر ایرشن داگیر کرده شید بونه اشکره کر داخویانی و های هفرین مل هم بر ایرشن دولت آترکا داگیر کر و چه تیل مل گندوارن حلب من بیچ پرا قرا قوزاقی بند و تشرنه و گندوارن رشلات دیرا زوری شهید بونه اف حوال مل تبای اینین برخوردان لهم بر ایرشن دولت آترکا داگیر کر و چه تیل در سنگران داندجمن حیا داویه لبرخوردان تبای ایرشتک برن و بخوی ناخویا پاک
نرخên bilind ên welatparêzî û girêdana bi axê xwe nîşandan. Em sersaqiyê ji tevayê malbatên şîîdên xwe re dixwazin. Di heman demê de em teqez dikin ku berxwedan û têkoşîna me wê dewam bike. Heya tevahî êrişên li ser herêmên me werin şikandin û xeyalên şîîdên me pêk werin û têkoşîna me bi serkeftinê tajdar bibe. Ji ber toparanên Ceyran li Ayn Îsayê qutbûya artêşa Tirkiye dagirker û çêteyên wê duh gundewarên Ayn Îsayê bi dijwarî toparan giribû. Di êrişê de derdora îstasyona Ceyranê ya bajar hat hedefkirin û kabloyê wên bi temamî şewitîn. Di encamê de Ceyran li ser bajar û gundewarên Ayn Îsa û gundên li Rojavayê bajarê girê Sipê qutbûye. Aliyên têkildar dest bi serrastkirina xetan kiriye. KCK cejna Noelê pîroz kir. KCK cejna Noelê pîroz kir. Komîteya Gel û Baweriyan a KCK cejna Noelê ya gelên xiristiyan bi daxuyaniyeke nivîskê pîroz kir. Daxuyaniya KCK bi vî rengî ye. Weke tevgera azadiye ya Kurdistanê di şexsê xiristiyanên Kurdistanê de em cejna Noelê li tevahî alema xiristiyan pîroz dikin. Em hêvîdarin ku di sala 2025 a mîladî de di serî de li rojrata navîn li her devera cîhanê şerbedawî bibe, mirovahî bibe xwedî jiyaneke aştiyane, demokratîk û azad. Em sersaxiyê ji malbatên wan kesan dixwazin ku çend rojberiya cejna Noelê li bajarê Magdeburgê Almanya li bazara Noelê di êrişê de jiyana xwe ji destan û şîfa lezgên ji xiristiyanên birîndar re dixwazin. Em di vê baweriyê de ne ku pirsgirêkên li rojrata navîn hemû bi bilindkirina tekoşîna azadiyê bi yekitiya gel û baweriyan bi xurtkirina hevgirtin wekevî û hestên xuşk û biratiyê dikarin bêne çareserkirin. Bi vê wesileyê em bang li gelan dikin ku di sala 2025 de li dijî dewlet û desthilatdarên faşîst, xirker, mêtînger ên li rojhilata navîn Kurdistanê û her devera ciyanê hîn bi rêxistin, piştevanî û yekbin. Bi vê hest û fikrî di serî de gelên me yên Ermen, Asûr, Suryan, Keldanî yên Kurdistanê em cejna Noelê li hemû alema xiristiyan pîroz dikin. û hêvî dikin ku di sala 2025 de dawî li hemû nebaşiyan bê ku ciyê xwe di vicdan û exlaqê mirovayî de nîne. Ji bo modela jiyana bihev re wekev xuşk û biratiyê, aştî û hezkirina gelan di avakirina Sûriyeya Demokratîk de bêhûnandin û îradeya vê yekê benîşandan bang li her kesî dikin ku bi erk û berpirsiyariya xwe rabin. Em hêvî dikin ku sala bê li Rojava û Sûriyê bibe sala serketina mezin a tekoşîna neteweya demokratîk. Yekîtiya rojnamegerên Alman Dejevu ji bo Nazim Daştan û Cîhan Bilgên banga li Tirkiyeyê kir. Yekîtiya rojnamegerên Alman di daxuyaniyê xwe de wiha dibêjin û çêgihan Nazim Daştan û Cîhan Bilgên li herêma Rojavaya Sûriyê bi sîhayên dewleta Tirkiye şehîd kirin. Her du rojnamevan ji salên du dirêj ku ji bo çepemeniya Kurd kar dikin. Li gurî îfadeyên şahîdan Daştan û Bilgen bi zanabûn hatine şehîd kirin. Serokya Giştiya Dejevu Mika Burster ji got ev êrîş şek metirsiniye divê desthilatdariya Tirk demel dest mijarê ronî bike. Heke hêzên ewlekariya Tirk nû çêgihan kiribin armanc divê berpirsiyar bên darizandin. Em li bendêne ku Wezareta Karê Derve Almanya jî piştgiriya dîplomatîk bide daxwaza me. Rêvebera Waxfa Jinên Sûriyeyê Malîka Hesevbank li jinên cîhanê kir ku divê hemû jin li dijî êrîş û zextan dengê xwe bilind bikin. راستی جبو ربشا جن و زارو سبیلان لروجاوا پر زور زحمت او بخوا مترسین گلک هی روجی خوا بزحمتی در بازکن هر روجانه ترس هی و پشتی پنابر جهاتن راستی پر روشا زحمت بویه یعنی جن ما ایروش نما بندستية قبول دكن نما قعدايا قبول دكن دخوازن وقوتي خو اسباد بكن كاري خو اسباد بكن يعني داگر كاني
خوازن جنه بشکینن و هدف دگرن جبر نخوازن جن پیش کبن جن او ذهنیت خوی زلام کبن پارس سروا دمشینه دخوازن دما چشینه کی سر خوراد که وجنه دپرچقین او هدف دگرن جبوجن جهان جی حموجن رجعوا حموجن رجلة ترابي بانغا مجوار هي يعني هبقرن هبقرتنك هب الجن الحرجي بالكبه او تعدايا مزن بيتر الجنيه دبج علي ذهنية زلامج علي كمنا برستيج علي اولدج علي عادات وتقاليد الهيدارن هر جنك الكبه ام خبقينيني ام وا سازيه قول قرتن دست ام نخازن وقتي بلا ولا ببي ام هيدارن قو ام حر جنايان حر دري ام هردو بقرن بردبکه یکتیا را گاندران جنه یه جه درباره قتل کنا روزنامه‌وانان دا آخوین آرین سوید دا خفتنا خوده دی بیجه نازم و جیهان به اتیکن روزنامه‌وانی کار دکرن و میناک بون ام کامرین وان ارده ناهیلن روزنامه‌وان زنا جعفر جگود دولت آترک و چیتین و یم پارامیلیتر لهرم سوجین مزن دکن هر دو هورین مجه اف کریارن قریش کو سوجه مروانی نه اشکره لی دولت آترکا